sports thi tu te hin zawain chi bai ule kabula hian la leng moya apuya thua ani hi Northeast United FC ISL club ta na khel me kania kalau ria tongin ani hi World Cup India ta na lo khel to ni under 17 World Cup India na thlen tum khan puya hi India team a khana telveti chu tamjok chuang kan show me khami chuma muana vai va kon lai taka keipon galo muak ve to khania puyaron ho te kha kan lo muak lui khania mizota na history poimo tak siam tu ania a hluwa tin chu mai ni lova tunlaya Indian player zinga rising star a Chaber Paul ti na soi theo me tunan kumsom le pakwana mangme ka mitam tak chuan kan soi thina player la no pangjok te interview mo kom hi a thalave tinan soi thina amai ro chu level chu kan player te pohen an pel to in ka ria an dil du an ngai tu anate lar zo lo tun ma boi chiamang chi kha an ni to lova an changkang to ni ti po kan zep tel lok du ani heyan ina kan len chila voina ama saina puya chi bai ne o enge lockdown lamteng tinge man o ina katom deuh ngata ina exer kala a thei ang in chuan in chung di 5 vel tech phung te kan pui ve a chuan games khelani le deuh top mai ani chu mani PUBG in khel nge ni donation turata na anti tumpo khan pani na te khala lo ta chang ve a ni exer lak chung chang kha in chunga lak chu haranga te ro hei footballer thau ram chu lovate chu chuat dunga tuiga hle udere te kha ti vela exala da kha chu tian de po chungai ni mai thei chumi piala ma jan zona rapid question kan nei chau zo dona chumi ma chuan ISL season liam ta chungchang a khan kan lu le phot dona ni chuan in tuna hian kumengza thlenge contract in ei mek Northeast United a hian tir khan kum thum ka saina chuan kum khat ka mangzo kum ni lom chu da jon som tu te anomem midang som tu che anomem anom ve nuala ma se tuna ri chuan zial vak ri lo la chu thai ri lo ani chu emerging player zinga a Chaber Paul kan lo ti to khania hero of the match te pol la thei khania chu tiang khoba player tha chu ni chuanin zo na danga kan kai lok teang under 17 World Cup in han khel ta ni atro chu ti chuan chu mi zo a Northeast United lama tu hnuwa in khel chhole ta ni a ISL bo ro le senior level football le under 17 football kha enge danglam na ni asia age level nen ke mani under 17 big ha chuan kan game kha ala mol mang ve te mela pet po patlan vak khala tam ve e ke mani India football lo sang lo ne khata han foreigner te ISL anga chuang khel puita a game chu amuang zo ka ma se omzia nei zo omzia nei zo ni mo ani chu nia senior level chu dana danga tin enge ni I League lama po khana lo khel to apu ye hi tuna ISL a khela I League le ISL danglam iti nalai a danglam big nalai kha soi turi nem khala kha I League le ISL chu ain an lo na ni ber ka sia chu foreigner te in that thlai de win ka sia mo I League a chuan foreigner te po enge I chak satlia timela tlan thei taksa chak mase football skills nei sang lo timang ti ho khan tama I League chuan ISL a chuan kovel top level a khel level sang khel pa how foreigner an kol nol ta kata han game enge an khel darin ang to lo class B ISL chu kati ani chu Premier League player lui kan lo hriat to gian te kha tu 90 ma om ta tro enge ama hne na chang khan zirbel te nem senior player bula khel kha in zirbel na savio lo mo in zirbel ve na sa enge ball chu dan tur te kan positioning kan lo in da na turang chi te chon finishing a te po finishing a khan at top class ma jian ha chu alu zona kan da chona goal lo mang lo top khania khatiang te khai a technique khamin silve na sa azir chuak na sa ve khop mai nia academy thapa nga ya changa chuak zir chuak nge ka chu technique a chuan lo tha ni mo chuanin zona zo bel che ka du chu football i khel chu hi gan ria football pi alama hian sports dang nge tui ve ne em khel ve thini ne khel thin vak ki ka nei lo chang le volleyball ten beng ve chang le ti ten khel ve ani de mai thiam ti a soi tu chu football ba ki ka nei futsal te khai khel thin ni lo futsal kha chu football ang de khan nia ni thawa futsal ta pa ngai san ver mizo amo Falcons ti me ka ga base ba zo de ka ni sim mo ka ole chon zo na da ka le lok te ang Indian engeni midfielder I mu to India rama khela ni an chu foreigner po ni se tunge to khirila ti ber one on one midfielder zinga Jahu kha FC Goa ami kha
akun fia bol ne khana thatel boka mi buma thiam kha min bum na sakhop tum po ani zedro ai no pang in bumang ngot kha chu ani lawa ama ro chu talent sim kha aro puya chu tiang player thatak tak khel pui nu chun improvement nang poni nei ti lang chiang reng maya ani le India probable score da khani ming kha ron lang ve nol maya no pang te in enge reaction ma saber ting nang ma tlak kalom ang reng lu tuka achan chu thun thu tlang ne kan shevea kadan achang le kau tu ranga ngai kau lo tu ranga ngai ang da ha kai shevea khata mian kau ve kha chu ka lom khop mai achan chu tu eng players poina kan tumber chu ramta na khel ania khata mian kau ve kha chu ka lom khop mai ani le football club a khovel huwa pin eng club ngai tran ve Barcelona nitlat mai tro ani le player a enge khovel huwa pakhat soila mizo ji ngai san soilok te mizo a chuan uma mai ka ngai sang bera chan chu an hun lai ngai tua atiang aron thleng chuak thei kha trong po thiam le nan chuk ve ro ya an mani ang hun lai chuan har sa do ne me ma atiang aron ni chau thei ka ngai sang ai me ma chuan khove footballer ra chuan Messi thiam ka ti bera ma se Ronaldo thorim nei ka ngai sang dei thunga inspiration thatak pani nei ti na ni mama khan tlem je lok ka du chu kan thiam pa he zo futi kan ti khan administrator on ve ming chu soi khel lovela ani khan ma thala ki ka banga ka tar thina he hiang ka in fui thina ti ya chu mi no engineer ni in US lama khan le kha zira min lo thiamula na thokin US lama oma tuna phejon MCS officer ni de to ni inspired to chu esma som plunga thau khani chu inspiration thatak in ya kha inspired tir zela sang taki thlen thainan mangchun zom zela ka du sak bok cheni chun zo na dang chas lampang te enge hun ve to em hun ve tong ama ro chu enge ni han lak na le ti vel kha chu lo om vak lo mi ngatinge ve de tho nia chung ten an lo hriat le hlawa soyam chia lo kha chu kan sa thiam do nia chuan in ani le tu na hen bun ngai bun tu na yan agent atang hen Nike kan dong thina chu ka bun de utla agent ni han ti kha Nike nen deal in nei ti na mi ai Nike nen khan kan deal lawa kan agent te khan Nike kha anwa in biak puita ti kha ke mani chau lo pop player sim kha agent khan an pui thin ta Nike ho ne chuan direct in in pe thau ani chu ani le eng model nge sang achu thar hi kan dong ve mo ha chu a model big tak chu chumi big che chu kabuna ti thailo achu thar khamin pe ve je la chu jong jun jang ani le Northeast United FC a lu le taila tunge Northeast United ta i teammate ta thiami ti ber Indian player ha soilok te Indian player ra chuan goalkeeper te defender eng po thei tunge ni han ngai tu wang la urem puya kha athiama ball ped vel ma se in tliam velang ha kha wa kan mutam lo ta puite kha thiam de berang ka ti ani chu puite na lo en ani chu na lom ve nge yang le rem puya po chuan in zo na to bera lu ka duwa chu mi chung chang a chuan i career local zel tu ra hian i playing style tu na mi hi chom nung zela I form te I mang chun zom zela I form te enge ni a tha chau zela ni chuan be sei na sang takin nei ni na langa Europe lampanga wa chu emo India han chu san tum na ril ru emo khami ambition a khai nem Europe choi chu te tang chuan ka chak thina ma se a thei dong ya chu ka khelo kala tum ve ngar tu thleng agent ne po kan lein be ve char ole tuna hian a trophy cabinet bula kan dinga apuya hela han jersey ran maya he tarwa maya hi eng jersey nge ni ti de pokha ha soizaw lok te apui hemi buthi world cup ka bun khan ya chuan jersey moza ho poi world cup mi ve khan ya chuan ho hei chu hero of the match ka don na ni ya chuan abulami hi ero sai om lai ti da ni ai li ka khan chuan hei futsal MFA ka pa khan best player ma saber na ka eng kum nge sang ni som paria ta ni chu futsal lama bo chu sul nu lo nei nol me hei hi jersey hi ti hian lo tarwa me kan soidu chu mizo footballer dang po hian he tiang hi ching tharang uti khan ya footballer mai ni lo tin engeni discipline danga sports lama achievement nei te pon cabinet mumal tak nei turin kanin cha boka thatte win hei ti hian an frame kwal vel ni
apa apu anga ka lo siam nge ni ka shelawa ni hi mi chik mi tak mai mi ti khek khok hi nia alo siam sak te pon nia na chang an shekho mai olet khati zong ha tun tuma kan hun man te chu ni ya lo ngai thlain in lo thir chun zom ve zel do nia mang tha ve kule